Abakinnyi b'ikipe ya APR FC ndetse n'abakinnyi b'ikipe ya Power Dynamos nuko bari kwinjira mu kibuga no kuri stade Amahoro, niko bari kugera muri stade kabisa bava mu rwambariro rwabo. Reka turebe se biraza kugenda bite mu ncamake. Umukije gukanda subscribe nkurikiye hano ni kuri Iwacu Topic, wibuke ukande subscribe mw'abantu mwe. Reka tujye tubikorera kuzamura uyu muryango. Barimo batangira bakorana mu ntoki n'ibisanzwe, bari kumwe n'intare kwereka yuko iyi kipe ari igitinyiro, ni intare kugira ngo badususurutse rero kuri uyu munsi w'inkera y'abahizi. Reka turebe match igiye gutangira, ikipe zigiye kwesurana, ariko nkubwira yuko ibi ngibi ntango biri live, turi kukwereka bimwe mu byaranze uyu mukino. Bafata amafoto ku mpande zombi, gitinyiro igezeho uti turafatana amafoto na staff yacu. Bamwe babikoraho kugira ngo tugire aho tugera, batangiza agapira. Nuko umukino watangiye, niba uri kubibona utabashije kugera kuri stade, nababwiye yuko turabagezaho amakuru yuko byagenze. Kugira yuko ikipe ya Chelsea mu kanya karangiye inganyije na Crystal Palace ubusa ku busa, naho ikipe ya Brentford itsinzwe na Nottingham Forest ibitego 3-1. Urabona yuko ikipe ya APR rwose ni ikipe yagerageje guhatana, nubwo umukino ariko wari ugitangira, ariko urabona yuko impande zose abasore bari bafite ku gatege. Ngiyo corner ya mbere rero yabashije guterwa n'ikipe ya Power Dynamos, ariko ifata ubusa. Ikipe ya APR FC yakomeje gusatira bikomeye, ariko ikabura uburyo bwo gushyiramo igitego. Umutoza navuga yuko ari ikintu cyo kwigaho cy'uburyo ikipe ya APR itajya ibona okaziyo ngo zipfe ubusa, ahubwo bajya bakora shot on target, ndetse imipira yabo ikajya mu izamu aho guhora bashota imipira itari kugira icyo itanga. Bigaragara yuko rwose bajya babona uburyo bwinshi bwo gusatira izamu, uburyo bwinshi bwo kujagajaga defense ya Power Dynamos, ariko ntibigeze bapfa kubona uko barekuriramo imiriro yabo ngo ibyari ibitego bihagije. Yego koko nibyo, ni ikipe byaje kurangira itsinze ibitego 2-0 bwa Power Dynamos, igaragaza yuko umunsi wari uwayo, ariko ntango twavuga yuko uburyo bakoze bwari neza cyane. Haracyakenewemo akantu, ariko nanone tubakomera amashyi. Mwibutsa gukanda subscribe wowe uri hano, ndacyabikubwira. Jya wibuka niba ugeze hano ureba video ugasanga utarakoze subscribe, nyamuneka ujye ukora kuri subscribe dukomeze kwibanira. Ujye ukora kuri subscribe nkomeze kukwihera amakuru atari ivumbi. Ikipe ya Arsenal ndetse na Manchester United nazo zigera mu kibuga mu kanya gato gatambutse, naho ndaza kubabwira ngo byagenze bite, byarangiye bite. Niko umukino waje gukomeza ubusatirizi bukomeye. Ngicyo igitego cya mbere cyaje gutsindwa n'ikipe ya APR FC. Igitego cy'umutwe cyatsinzwe na Djibril Ouattara wamaze gutsinda igitego, ahita arenga stade, arenga mu kibuga, anyarukira imbere y'abafana, arababwira ati ninjye APR yihaye ukwiye. Nkubwire yuko ibitego byombi byaje kuboneka bitsinzwe n'uyu Djibril Ouattara, aho yaje gutsinda igitego ku munota wa 49 ndetse no ku munota wa 54, maze biza kurangira ari ibitego 2-0, ibitego 2 by'ikipe ya APR FC ndetse n'ubusa bw'ikipe ya Dynamo.